maunya tema di debata apalagi hari na pinarbadian na di hari Sadarion Minggu 24 Agustus 2025 nung nasada kami di sun salut na paparan di Sigoda Mulu si Hotang Buru Bere Ibebere Bandung Raya ni dohotan di akahan ginami naro sian Tasikmalaya sian Subang sian Cirebon dohot setepu namar pumudi inganano molunong mangarani ang mamang pangguar pagutsi asa tapong kabulautan Pero mangarani ang dudihan alani kupangido kami maparjulo asa takasumi ke kami molon ho sudi at kamuning-muning ang muna baik kamu majawang lain-lain tangyang nami pe Tuhan muna mang pante nami hok mahamutotong di bagasan ula-ula muna losong ni manang doh agak uning-uningan muna ala dia mang pangguar pagutsi apala dia rinaudi di paktakok ni mata niari di manogotor di hasadeon ni paparan dia punami ngadong di tanah perserahan neng pukau kama ulota jolohu pasahat kami ma abang harpui santi dohot ngapurat tiap namarisi namar biak dari ku pasahat kami ma tuha buamang mangara di hamurisi gabi mangara di pasahat jalan mama jadi saya boros ulah kami dengan anda memang pulang kamu suruh kami pulang Orang suhuna tidak menegur juga orang selalu dihudetna duhori sada sepuhan tinggal di beberapun asa takas marfu to buah suhuna memati kos ngatuka di berjongjong asa boleh itu makadai nunga tipak besar hut na amang bolo tumadong pe na hudul na makalas besar hut na anadong di ingan among dohot na soro di bagasan okason ima buah-buah nabi bersurat maka kata dia bang suhu kami gabi horos sekali kurang lagi di luar nyawa raja di nata ibadah nalulu di partik kiano parjulu sahali maulate dia mata debata di holong dengan dibasana tutu bohita maulahun horja abara di tikjur idona dua putana percolin na tumukotos selagudu na bidukan dia putana percolu ita payudi isudu daukudi di partikien tutu di partakok ne mata narion di jauh muhami pargosimuna dohor uning-uningan putana hian ima dia sabanguna dan di jauh di pasahat tamuru tu hami harbu sakti asa sakti madingi matutuor sakti matubu asa suja atau di madingi tujak manang tur di matubu
di baga sagaju nahot diritaran leke diudor-udor asa ritar matutu berita gabe ritar nang berita horas namare si hongai harbe si ribu-ribu harbe batta na somarlau poda naingo di boda na soluka di tona hanane dua-dua do nama dokko na sabir poki bahul bersalon bir to dini haun salun na suhuton jomu nang kapangomowa namar si hongai harbe sirada urun asoloma ni nato soripada mon pasilupan dia putra na berjulu arong hata mandoko na sanapura tano inna ranking bersironggonga molo tu pada petutu pada udah tu dima namar si gonggonga namar donga mai biasa guri-guri parhiti bangi duon homat tadi batang anggia di biahi tu ni ulah di tangata anggia boy marras rohai ta bulan nyari meronga mai boros ni hau nama narsar ya matutu anggia saal berita gawe tu saal berita horas asal merasa mau ini tak dorma asal mengurus pemilihan mau mengurus sedang bertembian berdoa mau teriki nanti nopo di pemerintah tu pergi si Dio matutuan anggia Dio ayat tafoto Dio masyarakat tahunan nyari pas-pasun ni materi bata nama kasih pahami Tuhan berkos si kami berkos itu hamu suhurna dia malah dia molokna dia mahatan harusnya tidak merasa begitu hyper bosi tekat mahatan kaum suhu nabi sinunggo di mana super bosi bau dia tadi hamu pandenani tidak takkas hamu marpanut tu kami asuhu kon bulun paparan yang pun nabi si godal si hodam buru bere ibere na adon kita no paserahan Jawa Baraton takas do raja nabi hui dalam kami tumapala pasu-pasu di debatado napadumo kami di bagasa sadarion baik boy kami makai pasun padu-padu bohi naik rap manang yakut tu debatan los urut man di bagasa no pasun naik rap padikal tanah mahaminian padle nami doh marhini akak uni-uni ngakuna dawi nading ganian alani padle nami panggabian panghorasan ma di bagasan opason bayi dan siap kami peparan di Sigodang Bulu Sihotan baru bere nadon di Jawa Barat secara khusus galina jala horas di gogo muna asuhutun kami margosi ima di nama kalaso kuhut makna walateho di pasu-pasu di Tuhan siatau taman salku tutu dilihat tentang masehatun dan kejang nimu nang ditikyo ko pasatang yang Muhammad tadi bata marhiti gosi-gosi na pinatu pada punta na hiyat tutu agya totong dila kajang ni urhasihadon itabay Tuhan yak kaparsariat tutu ujulan nyari asa jukang pasong ni dua tutu inang pos rohamunay na marhamarangi asa balik ke bagabi matutut modal sedulur ari huna na marhamarangi ro muna kaya gejala horas alaur hamututong marsi paululuan agya matutu pasta tasadarion ima papuan ni Sigodang si hodang tutu doh burun ima nang merdos kero hal masatang yang umat bata sejalu ku matutu tanyangka ada jukang sonira ni dua itu asa binangan si wong pinna binopat di darabungan horas konan dalam mangomo nang bertiga-tiga si Purnagoro matutu na mepet nang songoni yang kana boso na sarabal ropak nang dek kapar sekolah si Purnagoro nasida na nasida si ropak itu dina nang dek kapar sekolah pester nasida tengge madua sarmadua moyak nang musar madua saya itu madua madu baga lopa ujulan di hari itu agi ado perhitian di parlas roha itu kubudan di hari asa jokang soni do di dua itu asa kapudan di sebagai mereka jorok batindinya are una bagari namar kamaraki molo ora to masih dari ringan asa kami bukti benda kami sudah tuh gaya kita harus semulatin kalimarin pasuki karena bumi hida tinggal di makanan Tuhan ada sahaja kita sah umur dan tinggal saat kita mengulang Tuhan kepada tinggion selalu kami kita saat panggabian saat perhorasa habang siya duduk na suko hupaya bea horas kau libur kamu na suhut sunguni kami ng sinarea margosi muna iba't tingkeno betutu sa hupasa hatami sumpa huwa matari bata unang majujur matari bata ternemobi ya punta boleh jadi
Asino do majadihon, aside do na boto sa ka buduti ada ka boto-botoa. Unang majujur na sida ati adong na horang lobi ya pala diupas ibestat tau kosong. Aso pasata berserta biar soko hometare bata. Pohon mojoy tadi ngalata, unang mojoy ta adong nama dortor. Sirupo bisa kabar gosimalate. Gabi amang pada nami ibade hita saluhut na sutuan na torok. Pohon mahita jong sudi los martangiang di pagasar rohat ta mahita saluhut na mangido gogo siap jabatan. So lima saat na abang suhut namin. Dua sama kuting kiri-kiri na bulung naik rata-rata. Tapi puji itu na pasahan na tamasa pada tujuan. Saya masuk to ma amat tadiwata. Betul. Roka buru mengalak harga ini. Boru. Sada utus kamu boru namin serai. Jalo hamuju boras siang pandeta. Tuhan setengah-tengah aing amat. Kajuti kamu mengelubui lihat kamu di batu karibamu. Iya. Tuhanmu namanya. Do Tuhan Saudi. Oke. Anak bapak rasa kita nak. Saudi. Berapa dong beda dulu dari orang. Saat kamu orang tu di nama kita bukan tamalan. Gabe orang sama pada nama. Mau lihat kamu pada nabi di nama finasah muna pergi kuning muna. Puji-pujian kau tadi wata. Nanti apa marah kita wasona. Mardamai sonang mahita di Aisyah dari siang nama muka saat roh di nama menuju menurut di botari. Pastikan don orang patut cinami ikut tutup kota ujung nauta ulauta di bagasan sendiri. Gabe majalah boras. Kalau dia mang empat nabi.
Jumulong maju dalam maralu-lalu tua mata nama tua debata si topalangin tanah doh laut doh nasaisin. Mau lihat mana dia dulu damang tu debata los adu damang maka Tuhan Yesus Kristus si topa jalan si tobus jorma nali hasia manon asa kami panean di hara jauh sobo lumobi paparan si bodoh si adu damang mamusedo tu si gonggong portibion marhide tor di Purbadia asa tong di raja rohani si dok jorma na tinopana lumobi paparan si bodoh si otak di magasak kadaulado tok mabul. Alu-alu hodamang mamusedo hot kusituan na torong na adong di pasarahan khusus na di Bandung dengan di Pestata saja yuk. Alu-alu hodamang mamusedo untuk panggung gomi di Pamarakata mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat nautor. Los magalu-alu madamang nang Tuhan gabion di akala diula ang dia tong gabi dan diula sinur nang pinahan gabi tong nang dihajarma. Los gabi odamang ma sopa-sopa salurna. Dimulai damang marhide uli ngambi na mulai kabuka ulang tahun mau lihat apa di debatan mau lihat apa nanti hambu pada nami lo sihu to damang mamuse dapat dua nek ada rasa mangaliat kami. Tidak oputas julu-julu tu tempat na tajomna rim ditahi duguguna nung marna tampak kami akan berkamarangki rab daun raja di guru na pumu di ingananon ang kian ma dihasadaw ni rohanami tentong tujulan nyarion sada kami tujulu sada nang tuturuan saudo di tortoran saudo nang di pangiluan saudo di agabion di hajong maon. Hata dia punta sejolo-jolo tu pun nama daun kerajaan Nabi. Balik tanpa magabe tu mandang kosita doan. Hari ini kami nama hamarang di magabe. Molo dengan dulu tu kami nama doan. Ala dia satu tenggah kami malas ni roh aduk si Paulo doan. Baik dia mengalian dia di asal mengalian kami mengalian di daun dinadingkan. Dibuka opuseri rumah. Siapa langsung mengalian dia sampai 7 hari. Ayo kita terus berlangsung di kanan. Bapak baris
Maulana mamang pada nabi nung mga dihat kami sa luhod ni adaran nabi namon nung masok ko ng siguro namin inapalingan ang mahami di mga sasalaryo koho makapesa kong nilog niyo punta si Jolo-Jolo tubo pita-pita suri magdapot maroon ulo pinita di mga santangi ang ikor do kami dapot tali naman di mga santo pasok alam niya mga tadali kami nasaguran tudurog sa ng tuduruan so nang doon din ang mga luluyang kagulo magdagi mo sa idapang masunong hatan yung punta sa Jolo-Jolo tubo pinangan ni si Hoping si Dulo Itarabunga tusang karang magporik tulog mga masatuwa sinurman ang pinahan kaya may mananiulan oras matutuwa ka pernalandaran oras manatinggal na ni Jebu pepeng sa rumah tua makan ang madua sipur magunang manakakapos masuk-masukan niya matadabata saya dapat rokap akan nasoman rokap kebeningangi akan naman-marangi so ni mana doon na jadi buruk sa lulut ang iyan tujulan niya ng martapat-tapat sa kawan namin awan niya sa tutinggak kami raja kami pada nabi marsi sabi-sabi ito marsisiw-siwa akan naman-marangi lupa raja ni buru baik damang ma gojang na marsisiw-siwan niya ya jadi kita berbeda dalam surga di Joloon napatut na niyong desiyong napatut jurabe isabi oma kita na ni Jolo pamudali ko pinagin
Laupe. Kinasaha mami tagundang siyan hahanami raja siyahan. Kaulat. Abang pada nami. Tutulog kami ng marang-maragi, kibutulog kami lumayan siya kangan ala Europea na kabarang ng maragi ang ginami. So kanima pinamulat po ito. Kamu namang. Gudang pohon-pohon ini pada nami, gudang pohon-pohon raja siahan nami lau mamohon kami akan gidulina.
Jadi sama nih mak, malah tema di raja sihan apa sah bintang di kita nomor 10 dan nomor 6 kan. Soalnya mah raja nomor 2 bertiga bersama meminta gudang sama. Mulai tema, amang. Inaruhan namin sa dagar wata sa luna. Asa turun mangihut nak carata. Uluhon damang masaluna. Anak kimulunong nga di uluhon raja siyahan. Nang sudi mahina na maghamarang minarwak ng gudang ka. So lima. Jadi sama nih mama, dos marata, wah di raja nomor 10. Cara apa itu? Raja nomor berapa? Lima kata bentang tak. Raja nomor 5, raja nomor 10. Wah mang. Lima pamitan tak. Sesuatu ni mado anggirul nami raja nomor 5 pamitan tak. Sesuatu ni raja siap budan orang kaya tua. Wah mang. 5. Gaya menjalah waras. Sonare pasahak manusia itu raja di Buru. Jadi sama ni mak. Mau langsung do kita namar marangi. Udah perputar aja sih udah ngurus hotan. Dos marata apa sahabat tu buru tadi apa? Gak ada horas. Jadi sama ni mak dia mau buru bere di sini udah ngurus hotan. Nah dok di Bandung Raya sama di doh Tasik Garut. Jadi kami partikia tu mau buru bere. Buru bere si guna urus kota. So sorry do buru bere di stepu. Roma mozo. Udah kamu mas tanggang cerai. Pintamu magudang muna. Jadi ngado surani nakki do ngamadotor hami buru bere muna nakki ngani semanotor ado pendotikki na julur na suma paribet nami raja simesita ini padohan yang berutak wah julur mai Dan pitom muna godang muna di hamura jadi Buru bere. Dengan do pitom muna godang tumna sa godang pe dua godang pitahamong ado pangi dua muna tangyang muna tutuhata marhide penguan yang kahula-hula muna tulang muna. Ido. Molo sila kiningan ina sa dapan ortoro da kita sudi. Ido benda di bayan na kiningan sa si pardabuan di mulai usai. Ido. Orang dengan ada mobil tapi dulu kalau saya guna ada kemudian kami. Iya, jadi itu atu. Ini di nasa muda. Zoru beberi kepada muda aja sebagai muda semua. Darong dengan asal kata apa kita saluran. Mando pakoto hami mama, mando pakoto hami. Boleh Mando dari bagus. Zoru beberi kepada muda aja sebagai muda semua. Darong dibantu kawan itu. Iya. Para apa kita saluran. Juru muslim. Masih tanya Langsung mani buka barisan di sana. Iso. Berbari sini mando pakoto hami maha muslim. Kurang pada dah hamu tu si. Itu ada Krisnaudi. Ada Krisnaudi. Iba isi mahu tu. Itu. Iya, langsung mando pakoto tu. Marjia jangan main asal Indonesia. Ama mai jolo, ira mai budi. Mersiwa pasangan Nabi. Sabutullah sandabi abang tulang raja Nabi. Kami don yang disunnya. Hamu bah tulang Nabi disun. Tak dalam ajar kami tulang sandabi. Ido aturan dia kepada diatur dadok munai alai sok kahudok siap borana ulau tahun ulau hasadaun dosa darion jadi adok nadi suti halang ulu do di talaga Galima galos. sana do hita dia tak dosuri ingat tahun ibarat di apa jong borota di tonga-tonga do mula dong par borota kita di tonga-tonga do ido teh di kita mangki Gali tulah. Kemarin sudah takas nah. Tawa bagang perpeata. Borang debe luas debe usah. Asal lagi kita bilang katulang doa ka ulah-ulah ka. Gateng-gateng do di baru sekolah online. Usul santai akawa usul. Usuk kita.
Masih mau lulus nabi, lulus. Lagi dia ada lulus nih. Ayo orang masuk ke Sofi. Maka doa ini nak khusus saja sebagai anu. Asal kita mana-mana pengkaulan tertulang. Sorry mah, tulang dada julang sudah guna. Asik kok kami disombor dulu di mereka. Karena ini, tapi tak ada gondang nami. Pinta apa? Orang tema tulang. Jadi dos baru hatta isi main tanam gut. Kami tak gondang dan kubasa tulang dua riba. Dama, pasal atur orang apa? Oleh ada mah di kita saling. Oleh ada mah di hamuna. Hula-hula nami. Daun yang Mason, mendapat kesempatan di kami. Buru beremuna, buru sehotan si godang. Raja nami, ala nain mangido godang nami maha. daun yang mabur. Kami memang pangido ma asal tumripahamu hula-hula nami di nalau majalo sompa ni gondang sompa siak kami boru beremuna di hamuna para gondang na para musik baik kamu majalo gondang sompa ya sompa kami hula-hula nami Jalan.
para musik nami, para gosi nami. Baik kamu mah gondang si Tio hasahatannya, sasahat surya kanauli, dari kami, peparan yang punami, oposisi si gondang mulu si Hotan. Baik kamu Baik kamu marah atas video ya lo.